ngayon ang pretend jong i Father Parish Priest Saint Joseph Parish Lyngdoh i Father Francis Carpan bat ka Pastoral Council ngayon hali mentagasi aku kundai dari mengenai Jun Arhajar Arpusan Tansak Thymmai Shijunong ya ke Jingpli bating stang ya ke Parish Thymmai Smit Pan priang soha bat burom markelian. Habang ipet naga kitab sa. Kalau nong kami sispa kat pera terdekat ke Arpusa, ke ongkum ni. Kani kalau kesni bau trai di ulat ha. Tungin yerisa bat ngin ya kemen haka. Kakintin priang burom. Kajing priang burom ya Archbishop Victor Lyngdoh, Shillong Archdiocese, Bishop Bernard lalu Bishop Sendrop ke Shillong Archdiocese. I priang burom ru ya I Provincial Salesian of Don Bosco, Father John Sosina, Provincial Shillong Province. Ki Parish Priest Jong Baro ki Parish ki bahap po kesunpai ki Lyngdoh ki Riunyang bat ki bayawan bensim bentalang ha kini kesni ki bawan na cengai bat najan ni priang burom ru ya I Brother Albert I balong I Principal Jong kini ke Don Bosco I balai ni kini ke Jaka bat ngilawa ban pempu umpi yang bentang kesni I priang burom ru ya ki ramba balang baro Jong ke Saint Joseph Parish Lyngdoh I seng ramba seng kenteng bat seng sama Kinong yalam jong kinong sunsyar kada Ki MLA MDC bat ki wei pat ki he sorka I priang burom ru hari kapor ya I pair Jong ke hima khairim Ki menteri ki bakrau bat ki basan jong ka hima baro kowe ki nong sunsyar shlong nadu usorar shlong bat kumju I ba kensai I balong I ex sorar shlong ni priang burom magni kapur ya ki kuaya jongi ki balong kasngi bakerpan na ko benta jongi wei Lengba isur jingwai di bakian. Ni priang burom ru ya baro na ki keleng ki Parish ki bamarjan ki longkme ki samla bat ki hep bagi. Baro ki longtre kambalang ki bawan na keleng ki volunteer jungi ki balam nikmat bantrei ki kam ki jam lem tingkam. Ya kebormet sin baru ini kicing pentre na kebenta dari kesni keberau kacing kemalang yang kinong kersyam bat kinong leha ya pi baru ki para pengit na ke Parish jongi ki bala pelat kor bansaki banyadon lang bat ni hagani kesni Plie ya ke Parish Thymmai Hagari kapor ni priang burom ru ya ki dekat jong ka Parish Pastoral Council bat kumju ni priang burom ru hagari kapor ya I Dr. Risila nong okharmi bat ka tunggon jong I ni priang burom ru ya ki temen besan na kabalang Presbyterian Smit ni priang burom ru ya Itemen besan na kabalang upres. I priang burom ru ya I Sherman Basketry balang Unitarian Smit. Bat yaki baro ki pa jong play jong Parish Lyngdoh bat ki para pengai. Bat kumjuru I priang burom hagani por ya kabalang play ru. Ki balai don yang bat ni tam kinong yalam jong kabalang play. Di hagani por
te yo nga kuklet ya no. Te ha kani kapor na shin ya kani kajing ai ku play al ne kajing priang grom ya pi baro ki pajo play. Nadu ki heparit, nadu ki long me ki long pa ki sama, pa baro lang ki pajo play. Ito ay ba kani kajingwan jungi ha kani sni kalong the sni sa jing kenma. Ha ka ba mangingin penpu kempiing yangi lengba kanyam berupom keduai kepirat kebakan sa penbentah ni dari Archbishop Victor Lyngdoh ringkat kat ketim jungi. Te hari kepor lapan mahu na air usi priang belum ya pada jimris sila ipada lengkap ni bak ya kiwe du kublai sibon kublai sejaru mengerti Pengelola Kecing Syai John Kepercayaan. Kita seperti ini kenal bagi Parish Pasar Channel. Archbishop, yang kita Plie jombi, yang kita Thymmai, yang kita Dio jombi lama, yang kita Bishop Bernard, yang kita Tang jombi Mompati. Canonical direction of the Parish Sacred Heart, Smit, East Khasi Hills District, Meghalaya, India. Victor Lyngdoh, by the grace of God and favor of the Apostolic See, Archbishop of Shillong, greetings and blessings to all those who may require to see this degree. With a view to attend adequately to the spiritual needs of the large number of faithful in the territory of the parish of Smit, and in consultation with the Presbyterian Council and the pastor of the said church, I, by virtue of this degree, divide the territory of the above-mentioned parish and erected a new parish dedicated to Sacred Heart to be known henceforth under the title of Sacred Heart Church at Smit, East Khasi Hills District, Meghalaya, India, with effect from the 29th day of June 2025. The boundaries of this new parish, comprising the eastern portion of the Lyngdoh Lyngdoh Parish, shall be as follows. On the east, Jongsha Parish, on the west, Lyngdoh Parish, and the north, Mawlingkneng Parish, and the south, Lyngdoh Parish. The parish shall enjoy the same powers, privileges, and rights in matters spiritual and temporal as other parishes in our archdiocese, in accordance with prescriptions of canon law, given at Archbishop's House, Shillong, under my seal and signature on the 29th day of June 2025, signed by Victor Lyngdoh, Archbishop of Shillong, Father James Shillong, the Chancellor of Archdiocese of Shillong. Nado mental resmi la Plie ya Parish Smit na gebenta ke jingpek jingbiang jong urusan. Kishnong giban ha hapo Parish Smit kilong kone. Smit, Nongkran, Mamutha, Ompro, Olmasi Uja, Madan Tansning, Laikse, Mausang. Lakin skemnya deni ringkat berkemuhar bagi jing soy berteng junga aga arfu kundai turik ujilil arfu sang sign the Archbishop Victor Lyngdoh of Chancellor Shillong Archdiocese. Hadim kini PSNL in a boundary but an Tommy in parish at Shillong. Mentas Plie Kajing Tong your parish priest Thymmai. The Jingtong Parish Priest Victor Lyngdoh, the Archbishop of Lyngdoh, Shillong, the Gajinai A. Blay, the Gajing Ibit, the Cat Apostolic, the Jing Blay, the Jingle Crew, Yolong Trai Lang, the A. Juni, How Jesus Christ, Reverend Father Sylvester Sinran, SGB,
Lagani Kashiki na Tungipi Kumunong Sharai Yaka Parish Jong the Sacred Heart Smit Shillong East Khasi Hills District Meghalaya. Bana ITP Yakijin Sharai Bapuran Jong Kibin Sim Baro Kibahagani Ka Parish Ringkat the Baro Kibor Kiniktir Itomram Bakijin Toy Katunga Ain Balang Baki Distur Bajudan Hapo Kejalan Yamba Lalor Katan and Kantam TP Yagani Katan Aka Arpo Kundai Trek June Arpo Arpusan Pinpin Dragon Yakabor Paris Priest Jonki Nadu Ka Arpo Kundai Trek Ujil Arpo Arpusan Hado Banakundek Dakumwepa La Ai Shilong Reka Bakumo Hor Bakajing Soiker Tenjuna Aka Kasan Trek Ujimang Arpo Arpusan Signed the Archbishop Victor Lyngdoh, but Chancellor the Diocese of Shillong. Hadin Malaysia Snow, Taga Tingtong, Ya Father Sensesta, Sinrem, Kumparis Perbeneton, Nakwadi, Ban Plie, Ban Ship, which is my or ceremony, Hakamatrini, Alkaning and Ban Shukredo, Namawa Plow on the way. Reverend Superstar Sinrem SDB. Nga next time na apply kay bro balapin ko ha kajing plan kajing ne kumni nga ne haway ublay ukta bron bro unong tao ka beneng bakka kundaw ba jong kay bro kibala banui ba kibangin la banui but a way try to squeeze ukur bang way to ublay bar balakana ukta nadu kabam chukun Ubau blay no blay, uba kajing shine, ublay bishisha, no blay bishisha, yao balaka, uba omshem lata, uba kaju kajing okan rajung kumpa, da balata kay baro, uba nakabanta jungi, kibriw, nakabanta kami mingi, ulay her na bening, baro Lyngdoh, daw mensi makud, na kamariyate suti, bat ulalong briw. Lasana Plie na kabanta jini ula shala ganyo kwa pantis kratus ula yam pala tabiu barmipan barbalais ni katum bijutor barlaki subneng usyong kaman pa bat sawan pat dapat jinggan buron bandishar beim katbayam kahimajun kan omdong jikun baraw mensim aku utray berbai jingin Upaminaw kepala berukun, yaw beramani, dan buram berengkat berukpa berukun, ubalapren dakinang yetu lupa. Pada kebalong kaway, kabakut, Catholic, but apostolic. Ngaplay away ke baptisma, na kabanta kecingma kekipom. Pada kami nanti, ya kajing ipat kibaim, kajing ipat kibayam, dan ya kajingim, hak percaya Kabandangwan, Amen. Ngabat sentriang ya kata baro, kabal kentuk hakaktin blay, ya kabalato ni ya kabalai paten. Ngapediang ya baro kacisha sipang kecingit, bat kapro long priyo memberiu, ya kabalakan sisha, bat hikai da kabalang. Laha kabukum, kabasoping nilang ba kacikai kabajulong, kabadehok, kamtam. Itu bedai begitu maya jaga balang buku itu Chris. Ne Jepang kesakramen jongka. Jepang keciknya jaga Chris buku. Baca Jepang kejinglok li jong Bishop baru. Hadirin maila kray ke Jepang nak kemat cumi mentai kehaban soy ke Jepang nak kenang berskam ke Jepang nak cumi ingkuat yang asisten Parish Thymmai salah Joy Frederick wan sign lang kani dokumen rangkat rangway urang ba panang jokani ka Smit panwan sin sikumat wan sign kani dokumen
tahun ini, nengkong kekamram menengkong jong Parish Thymmai. Undai usakri juga tuan. Unor bol pan no play ke cikaku. Halo ki pai bro. Untau kedok Guai perbanget nentau doa yang keduan, saudong sokon keduan, berong sekri jong keduan. Jong ku Parish Kedong Barbor ban rong penyesuk Yaki briu pat ku benai Untau lishong kusunduk Jukla syamong tangka Sempol hangi Ban penyesuk barbor yaki briu pat ku benai Kabalai Kakamram jong Parish Kedong Banelak Ya kekin jong belai, kekin perkai, kekin jong belai, belai cikapo, ban bat cikapo, dekat kekin jong belai. Now, Most Reverend Victor Lyngdoh, Archbishop of Shillong, dah kini kishabi. John Thymmai, the Binnacle, my dear Reverend Father Silver Station Ram, STB, Mintakasiya Punai Tarek, Ujildiu, Araja Pusan, Yakachimong Try, Lord Kanika Parish Secret Ha Parish Smit, Escasales District, Renkabaro, Tihok, Bakajimitoy, Ropersnoka, Upa, Barupod, Barumensim Upod, Amen. Kirayo ayaw Parish Press Thymmai jogani kan Smit. Karena ini yang berikmat, dapat kami pada berdoa mengenai orang kita.
Cassius, nong nhiều khắc nhiều ban siok again. Ban you play the chinget, the chicken come to me baro. Twin a parish to play the poor. The chicken come to the parish for Thymmai, but to me way. กจูบามีกระปาดยังมีกดร้าย You can part, you need to try. โยฮันเนสขัดสันกิพอดกเป็นโยและดาพิเยสาอางาบกเกียนจงอากยสาพีทิลาปันฟานกัดกับพิกวาขโยอีกตาอากันเอกสเต็ปกสกีเพลย์จงกับปริธมาจมียิปานยังกจิงก็จิงเทียนาดูปาบุโคยบักเลดูนุชรายฮาดูกิรมาพลังกินองเตรยกำมันเสียมยิปานุปราจิสุยมันเสียมบุโคยเวกินลองประบอลกับสเงวิดกิประดับจิงอีบรรยาลำมีกินโฮลลังรอดชาวเวย์นงชรายนาบันตาปาบุโคยอุโกลิโยบัคัสซาวบัดนาบันตาการ์ดินัลกินโฮลกิบิชอปArchbishop Victor Lyngdoh Bishop Smit Bernard lalu Idwai dapenta jogi bagian domat hamdame ekenik kelimat yai Archbishop unang le nyam rukom hagani gasli ya kecing ai jong blai hagamet bagamen siam Idwai dapenta kitun hon jogi Lyngdoh Barok hamdam di badon hagani gasli bawan penisimenta hagani kecing di Parish Thymmai Kerepang yayas yagi Lyngdoh Parish Saint Joseph Parish Lyngdoh bat ya kipat dumet jong Parish Lyngdoh hibarakaway nadu benda kasgi kedai kasgi ke berkanduk ke begila pani kedulang kecini trikam hagalian kecini mensiam kebamaki ke dalam dingi age albuwe teli jong muslim age dalam jong Parish Lyngdoh Jidwai dalam tam ipadar reba jami bersiapkan kupol hakan nekestep padal silvestal syndrome berengkat ya ipadal asistan ba nangdap de jinglan de jingstan menyelam ye kini kenhol lang rot hapo jong kini patuli ke balang snong da ke jing ia jong mensi mukoi Jidwai hakan nekepor dapat tan kirunem kenthei bat senrang Nado kibroda ke sistam, nado kitna sekriwan, ikatikis, kiramba balang, bat hamdame ikipat rumet, kibasap yang nasi teluk kapal cai, kerpang yegi, barok kebiya lunglang hakani ke step, hakani ke sleep fau jang Plie hakani ke Parish ke Thymmai jami, na penta kani, ni kerpat yemi kutrai.